Zdravo, dobri čovječe. Svaki put ću biti dosadan na početku s tim da lajkuješ ovaj video i prijaviš se na kanal, tako da ti ovaj put pozivam da to uradiš, a možeš slobodno baciti neki smiley u komentaru. Ajmo na stvar. Kao što možete zaključiti iz naziva ovog videa, danas pričamo o APTT, PT i INR testovima. Prvo da vidimo šta nam ovi testovi govore. APTT i PT su testovi koje smo napravili kako bi saznali nešto više o tome da li sve radi kako treba u procesu koagulacije. U posebnom videu smo pričali o tome kako teče sam proces koagulacije, tako da ovdje nećemo zalaziti u detalje, ali ćemo ponoviti da se proces koagulacije može odvijati na dva načina, i to preko unutrašnjeg i spoljašnjeg puta, koji zatim imaju zajednički završetak, što se označava kao zajednički put. Hajde prvo da vidimo šta nam govori APTT. Evo vam jedan koristan trik za pamćenje činjenice da se APTT koristi za provjeru unutrašnjeg puta koagulacije. APTT u sebi ima 4 slova, baš kao što su za odigravanje kaskade unutrašnjeg puta potrebna 4 faktora koagulacije, dakle 4 slova, 4 faktora koagulacije, prelijepo. Pored APTT-a postoji i PTT test koji je suštinski isti, samo što se u prvom slučaju dodaje aktivator koji ubrzava cijeli proces, tako da će se ovaj test, odnosno APTT, uglavnom i koristiti. Dobro, riješili smo se prvog slova ovog testa, a to je A, što predstavlja aktivator. Odmah ćemo se riješiti i zadnjeg slova, a to je T, što stoji za time, odnosno vrijeme potrebno za koagulaciju u ovom testu. Sada, šta označavaju ova preostala dva, P i T? Ona se odnose na parcijalno tromboplastinsko. Sada, tu ima nešto što je mene bunilo u ovom testu. U literaturi se na nekim mjestima može pročitati kako je tromboplastin sinonim za tkivni faktor, odnosno faktor 3. A znamo da tkivni faktor učestvuje u spoljašnjem putu koagulacije. Sada, kako onda parcijalno tromboplastinsko vrijeme provjerava efikasnost unutrašnjeg puta? Pa prvo moramo da znamo šta je u stvari tromboplastin. Tromboplastin se dobija iz membrana ćelija i mješavina je tkivnog faktora i fosfolipida. Kako onda kada u krv dodamo parcijalni tromboplastin ne aktivira se i spoljašnji put koagulacije? Pa fora je upravo u ovoj riječi parcijalni, jer parcijalni tromboplastin u sebi uopšte ne sadrži tkivni faktor, nego samo fosfolipide koji su dovoljni da se aktivira unutrašnji put koagulacije, ali ne i spoljašnji. I to je to, sada imamo značenje sva 4 slova. Kada ćemo raditi ovaj test? Ovaj test možemo koristiti u dijagnostici oboljenja koja pogađaju upravo unutrašnji put koagulacije, kao što je na primjer hemofilija A, gdje je pogođen faktor koagulacije 8 koji je esencijalan za unutrašnji put. Pošto u hemofiliji postoji poremećaj ovog faktora, APTT će biti produžen jer se usporava kaskada unutrašnjeg puta koagulacije. Također, ovaj test koristimo i kod pacijenata koji primaju heparin. Zašto? Pa u videu koji pokriva kaskadu koagulacije sam pomenuo neke mehanizme kočenja procesa koagulacije, čiji je zadatak da se pobrinu za to da se koagulacija ne odvija vječno. Jedan od tih mehanizama je bio antitrombin, za koji smo rekli da blokira trombin, faktor 10, ali i faktor 9. Ono što heparin radi jeste da pojačava aktivnost antitrombina, samim tim se u većem stepenu vrši blokada ovih faktora. A kako smo vidjeli da se tako blokira i faktor 9, logično je da upotreba heparina produžava unutrašnji put koagulacije, pa samim tim i APTT. APTT koristimo kao kontrolu koagulacije kod primjene heparina, jer ne ide nam u prilog da pretjerano produžimo vrijeme koagulacije, jer to ima svojih komplikacija. Normalan APTT iznosi nekih 25 do 35 sekundi, međutim gledajte na ovaj broj samo okvirno, jer se referentne vrijednosti mogu razlikovati od laboratorije do laboratorije u zavisnosti od same korištene metode. Kod pacijenata koji primaju heparin, optimalne vrijednosti APTT testa su 1,5 do 2,5 puta veće od normalnih vrijednosti. Idemo sada na PT test, odnosno određivanje protrombinskog vremena.
Prije nego što krenemo sa ovim testom, bitno je napomenuti da i APTT i PT testiraju ne samo funkcionalnost unutrašnjeg, odnosno spoljašnjeg puta, nego testiraju i funkcionalnost zajedničkog puta. Međutim, ako se nešto recimo čudno dešava u unutrašnjem putu, APTT test je taj koji će nam ukazati na to. Ista stvar je i sa spoljašnjim putem koagulacije i PT testom. Sjećate se kako smo povezali APTT koji ima 4 slova i unutrašnji put koagulacije koji se sastoji iz 4 faktora. Pa priroda se pobrinula da lakše zapamtimo i ovaj test, jer PT sa svoja 2 slova testira funkcionalnost spoljašnjeg puta koagulacije koji se sastoji iz 2 faktora koagulacije. U ovom testu se u krv dodaje tkivni faktor koji znamo da je potreban za normalno odvijanje spoljašnjeg puta koagulacije. Referentne vrijednosti su 10 do 13 sekundi, mada opet ponavljam, moguća su blaga odstupanja u različitim laboratorijama. Kad smo kod protrombinskog vremena, valjalo bi pomenuti i famozni INR. Šta predstavlja INR? INR jednostavno predstavlja odnos protrombinskog vremena pacijenta i standardizovanog protrombinskog vremena. Kod normalne osobe on se kreće u granicama od 0,8 do 1,1. INR se provjerava kod osoba koje primaju varfarin. Hajde onda da vidimo šta radi taj varfarin. Varfarin blokira enzim koji aktivira vitamin K u našem organizmu, a znamo da sinteza određenih faktora koagulacije zavisi od vitamina K. To su faktori 2, 7, 9 i 10. Kako je faktor 7 veoma bitan za odigravanje spoljašnjeg puta, tako se njegova smanjena aktivnost zbog terapije varfarinom ogleda u produženom INR-u. Možda ste uočili također da i sinteza faktora 9 zavisi od vitamina K, pa da li to znači da će i APTT koji testira aktivnost unutrašnjeg puta biti produžen kod upotrebe varfarina? Tako je, i APTT će biti produžen, međutim standardni monitoring kod terapije varfarinom predstavlja INR koji se pokazao kao precizan pokazatelj aktivnosti ovog lijeka. INR bi se trebao kretati u granicama od 2 do 3 kod pacijenata koji primaju varfarin. I to bi bilo to. Još jednom da brzinski sumiramo cijelu priču. Dakle, APTT, 4 slova, 4 faktora koagulacije, odnosno unutrašnji put. PT, 2 slova, 2 faktora koagulacije, dakle spoljašnji put. APTT je duži put, pa će i referentne vrijednosti biti veće. Kod primjene heparina koristimo APTT koji je 1,5 do 2,5 puta duži od normalnih vrijednosti, dok kod primjene varfarina koristimo INR koji optimalno iznosi 2 do 3. I to je to. Ukoliko ste zainteresovani za PDF materijal koji prati ovaj video, možete me podržati na Patreonu gdje ćete još pronaći i materijal koji prati ostale snimke, ali i dodatne tabele, postere i tako dalje. Podrškom putem Patreona osiguravate još kvalitetniji sadržaj u budućnosti, tako da sam zahvalan kogod se odluči za to. Ako te interesuju zanimljive priče iz medicine, obavezno zaprati moju Instagram stranicu. Linkove ostavljam u opisu videa. Srećno sa učenjem!